Kalong ke ege ke bapan kendit threat bat penher serngeu ya away u doktor uba order online ya ice cream bat kat ba udang bang ka bam ice cream usngo kumba don ba wit ri bakam long bat bam dak mi ilti how ice cream ban long kumne andau la klei na sentur jugu haslakti threat u kendit teng bat lapan ban da isim priakti breu bala don lang how ice cream kho ba ula order kane ka jingjia kadai belajar menakasi balang jong katayo baladap hakabau Dr. Brendan Faro unong snong ka Orlem Hamalat Mumbai bala order online light like ice cream ko habau labam way nakite ki ice cream kadbau dang bam kenit wala lapan ban badon ri bakam long udang perkhat badai kinjajing bam bakam ne ki kenja badam Henry onda wala bishar bahau yu ipen ban ka tersimbreu hangta usngo thu badai ka simpri akti breu kepeladan lang hau ice cream ka bau labam na kaliang udeu doktor udang arpilus nem kerta ulau jo daga FIR Persya ya ke company Yomo ke company ke baju pendi online ya ke ice cream Hamalat police station Mumbai susu la itu biang ki kubor ba omtang uneu doktor ubalalap ya ke simpri akti ha ice cream Henry Ashwa jong uru ladon ke longkemi ke bala order online ya ice cream na kajuk ke company kane ru ke longkemi ke lalap ya simpri akti ha ice cream ko uba kala order bat kalau ujar FIR Persya ya kene ke company Hamalat police station Mumbai hadin bala bishar banyak bala le forensic test lalap pada sisa dak sempri aktif breu kane ke jingjia kalau pensu je ri babon ki breu Hamalat Mumbai namar kini ke jingjia berkentai ru bentit ice cream na kene ke company ke bala pensu bas new ya kene company halor kene ke jinglap dak sempri aktif ha ki ice cream nak benta ki wepat ki kubor sumbar knyat subscribe press ru ya bell icon nak benta ki kubor ki batmai